inkonzo bingelele umongameli wesenate nomama umongamelikazi. Ngiyabulisa abazali, bingelele abefundisi besenate, umfundisi uMkhize nomama umfundisi uMkhize uso ngangilona naye. Ngibulise utata umfundisi no-president wegildi lesekete umfundisi uPolo kunye nomama. Ngibulise zonke izihlalo zecawa njengoba zibiziwe eze-collection neze-district, amagosa esekete, amagosa e-society, hamende yonke, omama, intombi, amadodana, i-Wesley Guild, Church Choir, Children Ministry, amalungu ebandla angangxibiyo, irhamente yonke kaThixo, zindwendwe zethu esikhoyo phakathi kwethu. Ngiyabingelela kwenye igama lomfeli lomvukelwa uYesu Kristu. Sanibonani. Amen. Ngithabathele ithuba lokuqala ngibonge kakhulu umongameli ne-executive ye-Wesley Guild yonke ukuthi manenza le nkonzo yokulontsha nokuthandazela i-convention enizoyihosta. Manenza le nkonzo bese ningibiza nami ngibe ingxenye yami, ningapheleli nje lapho kodwa ngicele nokuthi ngibe nendima nami engiyidlalayo kule nkonzo emiswe lapha namhlanje. Ngiyalibulela kakhulu ithuba endiyifumeneyo. Ngifisa nje ukuthi inkosi mongameli yazi ukuthi belingayenza ngokwenu le nkonzo ngendlela yenu futhi, kodwa navuma xa ngicela into yokubana mangibe lapha. Siyabulela kakhulu. Kuthiwa-ke mandizokwenza le nkonzo ziguilders yokulontsha nokuthandazela ukufika kwe-convention. Ngiphawule nje izinto ezimbalwa. Uma sizokwenza le nkonzo sisithi ngokusesikweni sithi inazisa kwaye iqala ukusebenza ukulungiselela ukufika kwale convention. Ngaphaula izinto ezimbalwa ukubana le launch inoba iminisha kuthi singu-712 le-guilders. Ngiyazikhomitha, ngiyazimisa, ngiyazimisela ukuthi wonke umsebenzi ozokwenziwa ukulungiselela i-convention izaba ingxenye yayo. To me, the launch iminisha lo kubantu banesekete. Okwesibili, le convention ukuze ibe yi-success kufanele uthi umuntu walapha kunesekete ayazi ukubana it's about sacrifice. Idla ngokuthi-ke once wanika uxanduva ecaweni awunikwa wonga, awunikwa nto ephezulu, but kuthiwa be ready to sacrifice with your time and with your resources. Ngoba icawa ayibhadala, but icawa ilindela kuwe, especially wena obeke phambili, okokubana uyazi into okokubana to sacrifice
akhonkokeli eyokhokhela isebenzele isolo, sebenzele uThixo wathi you not willing to sacrifice. Ukuzilibale wena. Utshilo ngosincwadi yeBhayibheli yathi uba nifuna ukuzemva kwami zincameni ithabatha umnqamlezo ingilandele. So it's about sacrifice. Okwesithathu silota ukulungiselela le convention makube kanti you are willing to work in a team, ngoba le convention ayokabani, and it's not about uba ubani ofanele eChina, it's not about uba ubani ofanele abonakala ubuhlakani bakhe, but be someone that we are willing to work away. You are here okubana usebenza kwinto. So be ready ukubana sometimes umbono wakho uzothatha, sometimes umbono wakho awuzothatha, ukwenza into okubana sikwazi okubana sisebenze le convention. So always know it's not about you, it's about the team isebenzela le convention. Okugqibela endibawela into okubana ndizokuthetha apha xa kulonjwa le convention into okubana singazenza zonke lezo zinto. You can commit yourself, sacrifice and willing to work in a team. Kodwa eyona nto ebalulekile kunazo zonke, be always in spirit. Yiba soloko kumoya ukwenzela ukwazi ukubana ithi umoya ngendawo uthi rise above. Amen. Ukwenzela ukwazi ukubana xa uyabona into okubana sisiphazamiso esisizayo uthi rise above, because wena umkile basenyameni. Ingxaki ukupreparation izinto zakwaThixo usenyameni. Uzawuqhubeka uyishile lecawa, ukuthi abantu becawa abayintethile, kanti wabasenyameni wenza izinto zasecawa. So into ebalulekileyo into okubana every time be always in spirit, soloko kumoya, soloko kumoya. Once ukumoya ke ziyafa izinto ezingeke athi nomuntu nomutheni kuwe ungezwa, because ukhona lento wena ekulawulayo evela ngasenhle. Bawela nje into okufana ndizothetha lawo mazwi. Ndifisa ke rhamente into okubana xa sizongena kwilizwi lanamhlanje ndibe nento ethi xa ndikhangela ngakhangela izifundo zintathu esisifundileyo, kuba I wanted ukubana uzibuze umbuzo othi who am I? Why uThixo ekugcinile kwade kwalapha ngalomzuzu? Ithini nje ukaThixo ngawe? Why you are in leadership, or we are in committee, or you are a member and a secretary ngexesha uhosta le hotel? You ask yourself, why God I'm here? And what is my role? Okumele ngiyidlalile. Ngifuna nje uzibuze lo mbuzo okubana lo mbuzo othi anonyolwanga nakwicommittee yabaqoqozelayo, but I'm in this second. Then what is my role? Who am I? Ngubani? Nangaphandle kokulungiselela le second party, the question general you ask yourself, why Thixo I'm still here in time such as this? Uthi incwadi kaYohane esiyifundileyo sahluko sokuqala ivesi ka-46 xa uFilipi ethi kuNathaniel,
mbonile uMesiya. Wabuza uNathaniel umbuzo othi mandifunda nesiXhosa. Inako na intelungileyo ukuphuma eNazaretha? I want you into okubana uzibuze lo mbuzo awuphuma apha, okubana uyazi okubana, do you know into okubana there are people njengohamba, they are observing you. They look at your background and look at you and ask themselves, inakho na into elungileyo ukuphuma eNazaretha? Ilizwi lesibili silifumanele incwadi kwabaseKorinte chapter 15, ivesi engicela into okubana siyijonge, ivesi ka-10. Ethi xa kuza umbuzo into okubana inakho na into elungileyo ukuphuma eYerusalem, your response will be, kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho ngomusa wakhe awubanga yisi. When people ask you, inakho na into elungileyo ukuphume eJerusalem, your answer will be, kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho. Lesiyokugqibela siyifundileyo uSamuel chapter 1. Nengibawela into okubana sibambe uverse 28. Kukho amazwi athi uverse 28, ngalokho nami ngimnikele kuJehova zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Unikele kuJehova, bakhuleka kuJehova khona. Kodwa ndivumeleni ndithathe ngesiXhosa ithi, nam ndiyakumenza oceliweyo kuYehova yonke imihla yokubakho kwakhe, woba ngoceliweyo kuYehova. Kuba ke awundivanga kahle bandithi ngifuna ukuthi nam ndiyakumenza oceliweyo kuYehova mihla yonke yobomi bakhe, woba ngoceliweyo. Ngifuna ndibambele ngoba ndithi kuwe, imihla yonke yokuphila kwakhe ngoceliweyo. Ndifuna banizihamba nam ndithethe le ncwadi kaSamuel ngelo mhla apha ekuzalweni kukaSamuel. Ndafuna ukukhangela indlela le uSamuel azalwe ngayo, ngoba kubalulekile xa ufuna uzazi uba ungubani, qala uzijonge ukubana uzaleke kanjani, uvelaphi. Okwesibili, ndijonge into okubana ixesha eli uSamuel azalwe ngayo. Okwesithathu,
kokubana injongo yokuzalwa kukaSamuel, who is going to benefit? Ngabe uSamuel, ngabe unina, ngabe ubani, usini. Ithi iBhayibheli yami uElkana unabakhosikazi amabili, uHana noPenina. Ithi iBhayibheli yami uPenina unkosikazi omdala amthandayo kakhulu uElkana. Siyayazi ke kamandi ke apha lapha kwaZulu, siyayazi ukuthi umuntu ukuze xa efuna umuzi wakhe ukhule, ukuthi kufanele ukuthi uzalwe abantwana ukuze ukhule. So into yabantwana ibaluleke ngokuthi xa ungunkosikazi uganile unyanzelisa into yokubana uqinisekise ukuthi wandisa lo mzi osuke uzokwenza kuwo. Uba lokho akwenzekalanga, ayiyona into entsha lena kaElkana yokuthi athathe unkosikazi wesibili ozomncedisa ukwandisa umuzi, engamlahlanga unkosikazi. Ngoba abantu they will tell you ukubana ngokwesintu unkosikazi akalahli. Now idibana ke ngokulowayo uquqa ukuyelela ethempelini yothandaza, ufuna ukufumana umntwana. Ndizibuza umbuzo othi yintoni injongo ingxakikayo yokufuna umntana? Because uElkana usenabo abantwana abafana bayi-10 bobandisa nomuzi. Now ngokokwazi kwami ukuthola umntwana ukwandisa umuzi womyeni lo osuke wengekile. Now ndasibuza umbuzo othi what is wrong with uHana ngofuna uba nomntana? Because of lento injongo ayifunela yona already uElkana usenabo abantwana. And xa ndifunda le Bhayibheli yami indixelela into yokubana actually uHana wayengena problem yokungabi nabantwana bade bakhula abantwana abanda. Iproblem iqale ngela xesha uPenina ehleka uHana ngongabafumana abantwana. So now lo mthandazo kaHana ureacta ngokuhlekwa kwakhe nguPenina. Uqala ngokubona ukubaluleka kokubana makabe nomntwana because of uhlekwe nguPenina. Ngamanye amazwi, it was not wrong ukuthi uPenina ukuthi uHana angabi namntana. Ude wathi uElkana xa imbuza wathi Hana, why ukhale ndukuthanda? Ayinomadoda ayishumi nakuwe, because I feel like you are fine even if I'm not down. I'm fine. But uPenina uHana, that's not a problem. Ingxaki ufuna uresponda kuPenina. So ngamanye amazwi uHana akamniki umntana kama nje ngcwele ufuna ukuthandaza. Ngamanye amazwi akho sidingo sokubana uHana makabheke entendelezweni ayothandazela umntana. If no need. Ithi iBhayibheli yami wayothandaza. Ndinepicture yakhe sisithi inkosi ndiyahlekwa nguPenina. Kandibone nami khawundenzele umntana. Uzufunde kahle le Bhayibheli. Ithi le Bhayibheli uThixo ngokwakhe eguqe apho anithandaza
ecela umnyango. Ithi iBhayibheli uThixo ngokwakhe wasivala isibeletho sakhe. Khamete ngale nefumthandaza. Ngoba athi ayijonga uThixo wathi ayiyivi injongo yakho yokufuna umntana. Khamete ngale nefumthandaza. Wasivala uThixo. Ithi iBhayibheli ngokwakhe wasivala isizalo sikakhe. Asoma unayo ipicture. Uqala ukupelina lapha ngaphandle. Qala ukupelina umelwane wakho. Uzubaleka uthi Thixo ndiyahlekwa. Kanilede nami asikuthika fana. Kama tendwele efumthandaza because uThixo uthi ndinengxaki nawe bhekana. Problem yakho wena uze apha ufuna uzoprove ipoint ukupelina. Kama tendwele efumthandaza. You don't need this car. Uqala ukupelina. Wakufuneke uzoprove ipoint nami kapelina. Kama tendwele efumthandaza. Kosomhle okuthanda Nkosi yakhe. Kosomhle. Yabo ingakho imthandazo yethu esithandaza. Not because of sikhakekile cha. Sifuna ukuprove ipoint kwintshabaskate. Kama tendwele efumthandaza. Esicelayo siyakwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Cha ingakho ipressure kapelina. Come and get it's a Bible. Uthixo asivayise Oscar. Uthixo. Come and get efumthanda. Wathi uThixo hala nedrama. Nedrama. Come and get efumthanda. You don't need. Come and get efumthanda. Ask abantu abasibiza ngohanga. Amen. Wabalinda abantu basibiza ngohanga apha. Unedrama lo. Asahambe umuntu esisithi ndimlamfazi. Uthulula iphilini. Kodwa abantu abana you can live without. Kayisake. Amandla. Efumthanda. Ngoba ingxaki yethu la. Sihamba nje sikwi-competition yobomi. Amandla. Awufuni gqitha. Wabona umuntu engazathi uyayinuka. Ubaleka usesibingelelweni. Phela uThixo. Kama ngiyafunda singabantu nje sihlele afonele. Kama nje ngiyafunda. Kama nje wathi uThixo angakunika. Instead dosifaka isibeleko. Kama nje ngiyafunda. Anazama sekuhlelwana nawe. Into enjalo. Yokubana uthi ngokuba umntana uThixo uzuthi uphila uThixo. Akuthixo lapha esibingelelweni. Khawuvale leqhaqa elikhulu. Uvale inkonzo bona uyothanda ncame yana. Ngeke ndiyenze ukunika into endisefiyo. Amen. Kama nje ngole vumtha. Because uThixo ufuna umisa umsila. Ufuna usenza phekela umntana. Ufuna umkhayisa. Kama nje ngole vumtha la. Ngoba yayazi ngoba ezinye izitele sisifunayo. Sisifuna ngoba sifuna ukwenza i-show off. Sifuna ngoba sifuna family ngwele fumthanda. Sifuna ngoba sifuna sibone ngobana siqhutha imoto ezinjani. Bani yakwazi ukuphila ngoba uhlala noforum wakho. Into le family fumthanda. Siride isihlalo sakho sinibani. Khawubona uplanina. Ayibe good. Wakuthanda awuyeke. Family ngwele fumthanda. Uphazanyiswa. Planina. Uyelo. Okwenza awumazi nalopeni lokuba lezi zindana zisifumane njani. Nkosi yayazi njokuleqa yena nje akalale ebusuku lezi zindana zo. Nkosi okuthanda Nkosi so i-peer pressure akhona yakwethu uThixo uthi benina yonela lento lokubana unale ndoda. Bakhona abangenayo. Bakhona abanazo ezingabathandiyo. Be grateful. Ilento uThixo akunike yona. Yakuphelina. Abenento zonke. Be grateful. Ngaloyiphetheyo. Kama nje ngifana owenza
uzawuthika xa uvele uPawulos xa isisithi enhlalweni nguyo ngafunda ukwanela wathi ngiyazana nendlala wathi ngiyazana nokuhlutha ngoba woneliswa yilona xa usivela isibhalo sisithi hamente ozomhle wayithanda inkosi yami xa becela wathi mina nikhathazwa into ezininzi engenamsebenzi wathi uMaria ukhetha isabelo angilahlutha muntu iproblem yethu hamente ngcwele vumthanda sisikhathaza ngento ezininzi lethi into zikaPenina zibe sezikaPenina hamente ngcwele evumthandaza andazuma owayibona umuntu uhamela okubana lo Thixo simane siyamthandaza kodwa ukavala uThixo kodwa Thixo valile lapha akuye phambili bathe ngiyazama andiyeke ukuthandaza bathi Thixo ayovalile and even worse xa ubona ezikaPenina ingane ziyaphangela wena yakhe jika nelanga uqonda ukubana Thixo ndingotheni ngoba abantu engifunda nabo bayaphangela wathi mna ndixakane nento kamanje ngole vumthanda ngoba ungavala uThixo mamela vala uThixo bagraduate otshombako zigraduate ezikaPenina ingane eyakho i-drop out kamanje ngole vumthanda uthanda futhanda zosibuzo ukuba nawuhlupheka de kutheni kanti uthi uThixo umuntu omhlabelele kathi nawe Nkosi ndinayo zonke ezinye izinto asizidingi soneliswa ubukho kaThixo empilweni zethu umuntu omhlabelele Nkosi omhle oyithanda inkosi yakho ndizothi ke hamente into yokuqala zonqanda abantu abasoloko nje besisithi ngibone Thixo uyabona Thixo is fine with your life uThixo right ngale ndlela oyiphilayo ziyeke ezinye izinto ziyokwengezelelwa be grateful ngalelo nayo iproblem awuboni lona kodwa ufuna into ezikhulu kamanje ngole futhana wala wathi umuntu mfo oyikhonza ehamba ka umuntu ngoba niyamthanda uThixo but ingxaki yakhe xa ufuna kwenziwa izinto athi andikwazi ukuya endaweni ethile andinamali andiphangeli noba ufuna kwenza into athi nami ngabe ndiyacontributa qha ingxaki andisebenzi ngenye imini kwathandazwa kwathiwa bonke abantu abangasebenzi babeze ne-CV zabo zathandazela i-CV lapho esibingelelweni zathandazela i-CV kwezwakala okubana namfo ocula kakhulu okwanye oshaya ibhithi kakhulu ufumene umsebenzi hamente ngcwele vumthanda athi noba ke ngokukholwa kwakhe kuzoba nemehluko wasuke akabonakala mpela ecaweni hamente vumthanda athi usalimuzwa bonini unqabile uphi wathi xa iphendula wathi ngixakwe ngumsebenzi undibamba nami esandleni uya ndidiniwe ndingakwazi ubheka ecaweni ngayiqonda into okubana yangathi masithi Thixo yazi bakhona abanye abantu bawenta ukubana Thixo khawuthathe la msebenzi yami ukuze ezokwazi ukukhonza because bonke wayengakaphangeli wayisiza ecaweni namhlanje uyasebenza uhlala phezu kolwandle akhona student angayami umlibele uThixo kamanje ngibele vumthanda ngoba sometimes eminye imisebenzi uThixo akasiniki ezinye izinto uThixo zivalile because uyayazi behavior yakho iba njani xa unezinto kamanje ngibele vumthanda ubabukela phansi abanye abantu kamanje ngibele vumthanda aqonda uThixo zawuvala kamanje ngibele ngithanda wavala amela wavala uThixo waqonda hana omnini dala yebo Penina
abe nento zonke. Mamela ngoku uThixo evale uHana bangaba ngabafana abantwana. Ithi iBhayibheli yakho uncede uchapter 2. Uthi chapter 2 Khamete engcwele ufuna ukuthanda uthi hayi ukuthi abantwana babengekho. U-Elkana unabantwana. Kukhona nomprofeti apho kuthiwa u-Eli unabantwana ulindeleki. Uzela abantwana abazothi xa ibazala babe ngababingeleli bangomso. Batrayine ukuba ngababingeleli. So kukho inqwaba yabafana baka-Elkana behamba icawa. Kuthiwa ebeyaqoka yothandaza ehamba icawa inqwaba yabafana. Kukho u-Eli umbingeleli naye unabafana. Bathithi iBhayibheli yami ngaloo mihla laliswelakele ilizwi likaThixo. Kwakungekho bani olukushumayela. Isho iBhayibheli yami adazi oneva na. Amen. Bakhona abafana. Uzele u-Elkana u-Eli. Uzele u-Eli umbingeleli abafana. But God himself is in crisis. No one is preaching the gospel of God. It is likaThixo laliswelekile. Yabe uThixo uthi Hana suyibawela into ongayazi ngoba lothi xa ufika uyihendlishe njani. Uyakwazi ukuyibawela ukuthi Thixo ngikuntana umzali umntana ogqina umzali umntana Thixo akunike umbize ngosibusiso. Athi xa ifika kwi-teenage stage uqonda ukubana kwalasibusise ngayimbiza ngayo ndambiza lodwa. So yathi Thixo uthi at times such as this Hana suyibawela into ongayazi uzoyibendlisha njani. Ngokuthi kunento ethi if uyayifunda iBhayibheli awuvanto okubana what was the role yadlalwa ngabantwana bakaPenina. The only thing evelayo into okubana u-Elkana wanika isabelo sakhe abantwana bakaPenina. Wamnika ke noHana ukulindela uHana. So the only time uva ngabantwana bakaPenina kungela xesha befumana ilifa. That's what we are. There's no any other role abayiphileyo. Eyona nto abayidlalileyo qha ukuleqana nelifa. Khamete babhizi babantu ngelo xesha uswelakela umlisi likathi. The nation is exactly. Okwesibili funda chapter 2. Into chapter 2 abantwana baka-Eli bombingelelo omkhulu into abayenzayo apha bamanye besisithi xa bedibana nabantu besisithi mina ngumntana ongumbingeleli. Ithi iBhayibheli they were corrupted kaThixo. Misuse ipower bethatha zonke izinto zabantu bethi sizolibingelelela bangayenzi loo nto leyo bethi kusenzela ibhrayi sokwenza ibhrayi eyisenziwe. Kucorrupt nje ilizwe lonke kodwa khona abafana kuzelo. Ngoba andiqondi ukubana yalithi kule xesha langoku it's fine even if awunamdala because abalala abazali babengabantwana balali abalali. Yeah, it's true. Suyileko into ongayazi uyihendlisha njani. Khamete ndilefuna uthandaza. So ngamanye amazwi ingathi uyesu uthi uThixo uthi Hana hayi mina ndonele ngoku umane ndilekelela abantu bezala. Because kwaku-Eli lo uhluleka ukuhendlisha indlu yakhe. Lo Elkana uPenina naye babhizi badla amafa bayilibele into okubana so uthi Thixo awubenefithi nganto mina ngoba nina nizala abantwana. Mamela Khamete waqonda uHana ukubana ingathi lo mthandazo enguthandaza wrong. Khamete ngifuna ukuthandaza. Ithi iBhayibheli wayangena iminipeni uHana xa yothandaza uthi wathi xa ifika
ufuna umamela xa senze umthandazo wathi Nkosi yenze incebo ukamandipha lo mntana ndamthatha imbuyisele etempelini naye khamete ngcwele funa umthandazo andazi ngoba khamete that is uhana watshintsha umthandazo khamete ngcwele funa umthandazo but this is not about me. This is not about my ego. But I know if in you, God, you are desperate. Come on, Fumutana. They are contact. This is a temple. Come on, Fumutana. Also, nothing. Come on, Fumutana. The one problem. Long time is so tough. Wrong. Chintum Tata. Chicken. No fire. Come on, John, come and I showed him what I think I took a decision. So I am about a penny. But my father penny. About a Baba Conrad. Long Natito. This is our Koitwana. This is figure out. Come and Mutanas. Did law. But I never. You know who was desperate for Ndana actually? It was not her, but it was God himself. Jesus was desperate. So, I for benefit who for benefit to Chico. What to Chico? The village, the village. This is kind of style. It's not for my own benefit. What is what you don't for mine? How many of them? So, my must you need a need. It's a win-win situation. How many to live from Tana? The Nemunda can't move my nigga. How many to live from the sort comment in the body. What is the purpose? It is yes, you follow what you in because what you press, you take out canvas. Come on, the food canvas. Who can't understand? What you all can now? The naked. A sound of Chico. Come on, the food canvas. What are you, Chico? They are all from Tandas. They are all from Tandas. If you look so, somewhere, it's an answer. Good Chico. Good Alupendi. Jobo had this style. Good Chico in Pendi. Come and well. If Mutana. Come in this look at Chico. That is swelling key. What's the harm? It's a very what to Chico. Magasa. Mamela, the vote come and take around the city. We are born, then Zala, no one has a bone. But be careful, it's changing your yard. Come and take away from Tana. The vote come and take a car. What's 712? The vote was allowed. Do you know that? See, it's come and get to live from Tana. Are you aware that? So be careful. We ain't carrying cacao in our we have character. Yaman penny. About the summer follow along this. Or you character. Yaman egg. About correct. Come and get to live from Tana. Be careful. Go to the fruit. Who was what a commandant so over Yaya Usababona, Abandona Penny, Bahamela, right is but I'm not. He turned the Yah, the promotion, the Yah, but you don't want it. About a penny. When Umutana was dead, I didn't know if Umutana say yes, who
Do you know we paint there's never come so take this very careful. Why not go again? What you guys what's this up speaking? You know, public confundis. What you are taking, what you are what you are doing, ungazinto, ungabonito, kodwa lofundiswa, niqeqeshwe, nenkamvu kaKristu. So ngamanye amazwi, let me tell you, we sustain whatever. So every time, noma wenzani, noma bakhona abafana bakho, noma bekho, no one thing we sustain. It's been fine. If nabantu ababonela intweni yenza lento ekhala uPaulos kama nje noyithanda inkosi yami wathi ewe alifanelekanga ngobizwa ngoba ngingumphostoli uthi kodwa lento ayikhomandlani yawakumusa kaNkulunkulu wathi ndilente ndiyiyo ngenxa yomsana kaNkulunkulu. So be careful. We know now I'm asking yourself, who are you? I'm asking yourself, who's going to benefit? Are you not aware now? Because of his style. Asiyelelani nokwentando kaThixo izosho njalo Muhammad izothi yabalulekileyo ukuthi Thixo dilente ndiyiyo ngenxa yobabalo lwakho ithi uThixo Thixo ndenze ndibe sisixaka sasendlini yakho yonke imihla yakho. So ngizothi kuwe bayeke ophenini ababe nezinto wena hlala esibingelelweni wena hlala kumkhonzeni uThixo mamela ethi iBhayibheli yami emveni kokuba uHana emthathile umntana wakhe wokuqala wayomnikela kuThixo ithi emveni kokuba uThixo wasivula isibeleko sikaHana kama ngegcwele fukuthana iproblem wena ufuna ubulela imfikelelo ongakazibuleli ufuna uba nemfikelelo ongakayibuleli ngaleyo qala kama ngegcwele fukuthana ayivali uThixo because akakakufa usithi uThixo nalena Thixo noma incinci kangakanani kodwa inkosi uzala kama ngegcwele fukuthana yazi ezinye izinto awongezelelwa kuba usavalekile eyiwani uThixo kama ngegcwele fukuthana xa uzoyeka ke ndizothi kuwe niyekuphenina uzogula uzophathwa yi-high blood uzoba neshukela uxakele mphenina ngekuphenina hlale emthandazweni yeka khamani yeka khube yeka benento zonke uphenina into yakhe izophelela ingento yakho because eyakhe ayifani ngeyakho eyakho yacelwa eyakho yakhandazelwa so kwawela izinto ongazazokubana zivela kama ngimule fukuthana be fine with yourself ngithi Thixo nanele ngithi Thixo right ngibe sendlini yakho ngoba mina Thixo noba ngilale emkhukhwini ethi uvula amakhwayeza ngitshintsha ukuhlala kodwa ngikwaziyo ukuthi I'm safe angilekwa ngakani angilekwa ngaphoso ngoba ndiyayazi ukubana ngexesha eli-right uyaphepha uThixo kama ngingumfuthana mame uThixo lothi utakazinika xa usavalile is busy with your character usalungisa umthandazo wakho usalungisa indlela yakho yokuphila usafuna into yokubana mhlawumbe imfikelelo ifika ikufumana uredi ubheke etempelini uyothi inkosi kuThixo okwebhosi
wena thandaza ucela uThixo ziyele into zikaPenina wena thandaza ucela uThixo abantwana bakho bangangabi nintoko mhlawumbe uThixo ukuthi ulinde udlule exesha lamaphara uThixo ulinde udlule exesha khamele ngcwele ufuna ukuthandaza labantu abahleli nje bayahwaphilisa uthi Thixo I'm waiting kudlulelo xesha kwenzela xa ngikunika babuza abantu imibuzo bathi ufumane njani bathi uphumelele njani bathi siyamazi notatakhe wayengaphembeli siyamazi nokuthi ikhaya suka kulo ikhaya elihlwempu uthi mamela uThixo wayesabhaka uThixo wayesayipreparisha i-order yami uthi uThixo wayesalungisa indlela yami nokuthi ndawulungelwa ndibe impendulo yezwe kambe ngcwele ufuna sufuna nezinto xa saphithizela sufuna nezinto xa umuntu efuna uba nento awuzwana nomhlabelelo abawusile athi uJehova wasidala thina bantu wasinika into zonke lwafika utshaba lwasehlutha zona yabona ukuthi uyabona ngoba you not yet safe and after me ayazi lento ngoba nalezi izinto esizifunayo kukho ushaba kukho utshaba olusizungezayo olubawela lezi zinto naso kambe ngcwele ufuna ukuthandaza nokuthanda inkosi maybe God is trying to protect you over those but ngexesha elifaneleyo uzawuphendula uThixo ngoba wena usisicelo esiyawuhlala ezikaThixo sisisicelo ngolaphakade ngoKristu Inkosi yethu amen. Kitina Abantolo wanigela gelo kana hallelujah siya sakena la
Magildas. No connection. What a waste of time. Simane sisondele isivindelelweni. Sisho lokhu uNkulunkulu angafuni ukuzwa. Iminyaka emingaka sesisebenzela ngaka sithandaza sincenga uNkulunkulu kanti simncengela lokhu angafuni ukuzwa. What a waste of time. Usibambile uNkulunkulu. Usibambile. All of us sinesicelo. Abanye uNkulunkulu sebabusisile. But kunohana abafuna ukuletha abantwana babo ethempelini. Laba asebebusisile. Umnikelo wakho ukhulekele ngalesikhathi umfundisi umkhize ezothandaza.
egameni likaJesu Kristu linamandla uNkulunkulu wethu onamandla onke sixolele ebesivula izibeletho zethu sivulile izibeletho uNkulunkulu wethu ebesisiba obedient to you Lord to you our master ngoba yikho inkosi ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele ngayile convention kusinamandla onke uma sizoyilontsha ngalomthandazo othi inkosi engcwele masiguquke eqala siyabonga egameni likaJesu yikho uhlabelela nomhlabeleli othi bayabonga wena Jesu uyoyindlu yakho uNkulunkulu wethu onamandla ngoba inkosi engcwele yilapho silungisisisa khona ukuhlala kwethu baba wethu onamandla makhulu thululela lenkosi umoya wakho ongcwele phezu kwalesekethi inkosi engcwele uthi izwi lakho namhlanje elishayela hlaba lahluka inesinyama nomoya sihambe njengokusho kwenkosi namhlanje ngoba inkosi ukhulumile namhlanje sicela ukubambisa bese sihamba njengokusho kwakho uNkulunkulu wethu onamandla onke siyeza inkosi engcwele siyeza uNkulunkulu wethu onamandla sibonga ukuthi siqala kahle inkosi wasilungisa izimilo egameni likaJesu Kristu wasilungisa inkosi ingcwele ukuba create egameni likaJesu wasilungisa inkosi ukukhalela ngezizwe zethu baba wethu onamandla egameni likaJesu siyabonga inkosi namandla onke udumo lonke lukufanele inkosi ingcwele thatha udumo njengoThixo ufanele imbeko yonke uNkulunkulu wethu onamandla in Jesus mighty name I pray for you are my God and my Father. Amen. uJesu phela tathandaza uJesu phela uJesu ngibingelele uNtsumba wesekethe umsuthu ngibingelele abefundisi esinabo mfundisi uPholo mfundisi uKhabazela umfowethu umfundisi omhlobo wami uShemshengo siyabonga kakhulu uNkulunkulu akusise futhi ngibingelele omama bethu omama befundisi ngokuzama ukusave isikhathi ngibonile ioffice le connection nele district kubantu abasha nakuyi youth ngicela nje uku-acknowledge nonke bazalwane one way one heart lokhu esiphethe masithola umbiko ukuthi kuzoba iThanksgiving sizoza nako njengoba kunjalo size la ngaphambili sifike sinikele isikhathi asisavumi sizoza nje once sifike sinikele sibuye sihlale phansi bese silalela umoya ongcwele ukuthi uthini hayi izibele zakho